Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly ma MK amahle. Bafowethu unyaka uqalile next year kuza ama LGEs. So njengamanje lise center iMK ngonyaka odlule ishintshile ipolitical landscape la eSouth Africa yonke into izoqala phansi manje akekho wazi ukuthi kumele expecteni. Ngiyajabula izinto ezenzeke kuma by elections ukuthi kube khona labantu laba abafakwayo ebese bengawini ngoba abanye bakhona vele they were not genuine, and then bese kuba khona laba mhlambe abe genuine kodwa okungukuthi bashayekile ngendlela abashayeke ngayo. Abanye nje ababe ngekho genuine nani seniyabazi manje ngoba abanye babo babuyile khona la TikTok bazonibonisa ukuthi bona emva ukuthi bedliwe sebeyabuya bazozibonisa ukuthi they were not real MK candidates. Uyabo, because siyayazi into right ku MK futhi siyayazi into wrong. So angifuni kodwa ukuhlala kuloko. So into engifuna ukisho ngane zakwethu ukuthi let us be proactive as ama ground forces eMK. Ngiyazi ukuthi abanye bazothi why lento ungayikhulume thina ma TikTokers eMK asisabi lutho. Siyasithela isibhaxo isibhaxo sisithela ngeqiniso. Asisitheli ngepropaganda. That's why we challenge without fear or favor. We challenge and then we come up tops again. So asinankinga leyo nto lesijwayele, siyayazi ukuthi how to play the game. So la ngikhona ngila ekutheni asidlali la. Yazi ukuthi kukhona laba abahlala benakene nathi abathanda ukudlala, asidlali thina. So into engifuna ukisho ile ukuthi let us be proactive. Uyabona lapha eEastern Cape kune potential ngane zakwethu. Ngiye ngizwa abantu bekhuluma ke ngathi akuhlelekile kahle. So njengamanje leadership yethu bafethu is busy, is dealing with a lot of things. So thina we cannot wait for leadership ukuthi ize yenze izinhlelo zokuthi iqale isebenze eEastern Cape. So thina as ama ground forces let us start and work on Eastern Cape because abantu bakithi eEastern Cape basidinga. La abantu base Eastern Cape abakithi. Uyabo, ningabahlukanisa ke nina nithi hayi akusiba bakithi laba amakhosa washa mina ngikho lapha ukweni lokho mina ngibandlulile umuntu la eSouth Africa. Wonke umuntu wala eSouth Africa omnyama njengami umuntu wakithi lo. So zibandlululeni ke nina kodwa lapha eEastern Cape siyeza. Bakhona abantu bakithi abase Eastern Cape abayifunayo lento nathi esifunayo. Bakhona abantu bakithi abase Eastern Cape abahluphekile njengoba nami ngihluphekile. Bakhona abantu bakithi eEastern Cape abadingile kunamhlanje oba kuzovulwa izikolo nje abasidingayo. So ngithi mina manje let us be proactive. Ngizonicheck abafowethu or ngizonimenshina laba ngizobe ngabamenshinanga anginikhiphile kulento. Lento le angikhethe balala muntu. Umuntu angayikhipha nje yena angikhethe balala muntu. That's why ngizomenshina wonke umuntu. Ngifuna ukuthi ngize ngimenshine ngisho iCommander lami lapha engilithanda kakhulu ngendlela engilibona liziphatha ngayo. Ngoba uma ngabe uyileader usebenza ngabantu especially useParliament, you need to know ukuthi abantu badingani ukuze uzokwazi ukuthi ukusebenza okusebenzayo kuhambisane nalento efunwa abantu. Honorable Thulani Shongwe osondele kakhulu ebantwini, usondele kakhulu kithi la siyambona la ku TikTok njalo siyambona la ku TikTok. So naye ngizomtheka ngoba kuyisifiso sami ukuthi lento yenzeke. Ngiyaxolisa ukuthi abanye angaze ngikhulume nabo kodwa engisondelene nabakhulu bayazi lento ukuthi ngeke ngayiraise ukuthi we need to do this for eMK ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze kahle eEastern Cape. So isifiso sami bafethu ukuthi let's start working on Eastern Cape as soon as possible. Starting from mawujampa nje iOrange River lapha eZastroni ujampela ngale eSterkspruit. Qala eSterkspruit uye Alwal North uye Queenstown. Sigudle nayo Eastern Cape size siye deep le maxhosini. Isifiso sami lesukuthi asenzeni ama events kule yandawo sitshela abantu ngeMK sibiza abantu. Isifiso sami ke sikhulu ileso ukuthi uma senza lento engathi besingathola isponsorship iphatha inamali vele siyakwazi lokho. Kodwa kunabantu abahosomabhizinisi abangakwazi ukuthi basixhase ukuthi mhlambe usitholela ithenda
mhlambe usitholela ukudla ngoba hey ukudla kubalekile ngani zakwethu. Ngiyathemba niyakhumbula eStern Cape i-event engazange ibe successful ngokuthi ubaba uNcamalala wagcina emngcwabeni engasayanga kiyo. Abantu into ababekhala ngayo akusiyo ukuthi i-event ayibanga khona. Kakhulu into ababekhala ngayo kwakuyukudla. So ibalekile ukuthi naleyo kudla sihlale siyifaka ngoba kuneqembu la elisimoshela abantu ngani zakwethu ukuthi ukuze kwenzekeni kumele kuhambe ukudla phambili kuze abantu bezovota phela bakuvotele yabo. Thina akasifuni ukuvotela, thina sifuna ukukhulula abantu bakithi. So ukuthi ukudla kukhona ukudla kukho abantu bazokhululeka. Kodwa ke ngokuthi sekuyinjwayelo ukuthi kuyaye kube nokudla, ngiyafisa ukuthi ke silithole uxhaso ukuze sizokwazeka ukuthi naloko kudla kube khona, ama sound right, i-stage esi-right, yonke into ihleleke, kube into ehlelekile. From manje njengoba uqala unyaka sihambele lezi ndawo ngani zakwethu, silanda abantu bethu basilindile lapha. So sicela ukuthi ke abazokwazi ukuthi bayixhase lento bayakwazi ukuthi bayixhase. Kodwa njengoba ngikhuluma la ngikhulumela ukuthi nawe la ukhona uyifaka emqondweni ucabanga ukuthi singayistructure kanjani lento ngoba it's just an idea. Nami angikacabanga ukuthi izoba isima kanjani, but it's just an idea. Kodwa bakhona abafethu abangale Eastern Cape, omunye udabuka khona uFlagstaff, bese kuba khona uCommand Ukhomo lapha, kube khona uCommand uLokhuzana uNkululeko Mbatha, kube khona uMisa, kube khona uThandiso. Baningi angazi ukuthi mangathi ngiyabala ngiyofika phi. But bafethu ngiyacela ukuthi lento engiyikhulumayo ungayithathi kancane. I-leadership yethu is still busy ngezinto eziningi ezihlukene. Asingalindi nibona, asibe proactive. Sambenze Eastern Cape usimobilize, samse Eastern Cape especially nina ama TikTokers omkhonto. Namanye ama leaders azokwazi ukuthi abe khona. Ngiyafisa bonke nokhanyile engathi bonke singabathola sihambe sela bonke godole bonke umuntu zonke imuntu lapha uyabo. So bafethu ileyo nje into ebengifuna ukuyidlulisa ukuthi asingahlali nje sithi silindi leadership uyabo. Kuleyo nto sizobe siyenza izobe ingenabo ingozi, izobe ingekho wrong anyway. The only thing that we will forward is to say we are planning on doing this event or maybe a pilot event or whatever that you may call it from ngesikhathi esiso kuya esikhathini esiso endaweni yase Eastern Cape, and then we'll move to the next provinces kanjalo. But le yase Eastern Cape uyabona nje mangathiwa siyongena ngemotorcade ku first event lapha bafethu ave kungaba kuhle. Nomuntu obekade engayithandi iMK ngalelo langa ngisho ukuthi uyojika ayithandi iMK nobe kade ezwe izinto ezirong ngoba uNcamalala uyobe sethi manje sezwa ngathi sikhuluma ngqo ukuthi hayi propaganda leyo. Abacindezeli bafaka umoya omubi kulezi inkukhu zabo abafuna ukuthi zibasebenzele, nazo lezi inkukhu ziyabasebenzela uyabo. So ilokho ngaza kwethu ebengifuna ukucela nje, ngiyathemba ukuthi ngizwakele. Sanibona sengihe